Ata. Ka moi a tamanui tērā I a hine raumati. Ka puta ko tāne rore. Te oki-okinga o te Kapa Haka. Te reo irirangi o Tainui. Etu Whānau, the movement of positive change against violence. It's time to take responsibility and action in our communities. Go to etufano.org or like us on Facebook and be a part of the movement for tomorrow. Etu Whānau, te manakaha o te whānau. Tihei mauri ora. I mua I au ko tō atua ko I uanuku kai tangata, I muri I au ko tō atua ko I hoa ngā mano. Ko tahi te kōwhao o te ngira e kuhuna ai ko te miro mā, ko te miro whiro me te miro pango. Kia mau ki te ture, ki te whakapono me te aroha. Ko te atua tō tātou piringa, tō tātou kaha, he kai āwhina I ngā wā o te he, ka puta, ka ora. Ka taunga manaakitanga o te runga rawa ki runga I a tātou, katoa I tēnei ki o ngā rangi, kamutu ki runga ki tō tātou kingi, a kingi tū heitia, pōtatau te whirawhira tutua whetū, mōna e nohone I runga I te ahurewa tapu whakarere iho, I tōna whae e ngōna tūpuna, mōna no hoki e piko nei ngā mahi toimaha o ngai tātou, te iwi Māori. Kia tai atu rā ngā mihi, kia rātou mā, kua heki tua o te ārai koutou, kua whetūrangitia haere, haere, oki oki atu. Nau mai rā, e te hunga ora ki tēnei papahotanga o tātou, koe nei ko te reo irirangi o Tainui, nau mai ki te Wharekura o Raakaumangamanga ko pātara Berman tēnei, ana kei tōku taha ko tēnei o ngā katitarame, te tuahine, tēnā whakamohio atu ki te iwi, ko wairua atu koe. Tēnā koe, hoa tēnā no tātou I te iwi, ko wai tēnei te tūwhakaiti nei, ki mai tō koutou aroaro, ko kahumako rā me ka tōku ingoa. I tēnei taha oku no te aroa waka, no tēnei taha, no Ngāti Maniapoto, no Ngāti Mahuta no hoki, no te waka o Tainui, no rei mihi kau atu ana, kia koutou katoa, ko tae mai ki te mātakitaki a Marinei o tira I ngā tai tamariki, ngā tai rangatahi, hei whakanui ana I tēnei rā. Ka pai! No reira ka whiua tātou I tēnei wā ki te tehi anō, kai papaho tātou, ana ko Paora. Tēnā korua ai ko Paora Swini tēnei e mihi atu nei, ai kei te Wharekura o Raakaumangamanga mātou, tuatai tēnei uhenga oku no te aroa waka, tēnei taha oku no roto I Ngāti Parauki Harataunga, e mihi atu nei, nōku te māringa nui, nōku te whiwhi, a ki te pāpaho, ka mutu ngā mahi, kāmera I te rānei. Koi tēnei, kei muri iho kei tuatu I te papawhakatū waiwai, e ui ana I te rānei. Nā reira, mauri ora kia tātou katoa.
Mauri ora. Ai, mauri ora pāora kamutu. Me pewhia kore ai e mihia a Raakaumangamanga. Ko rātou anō hoki tēnei. E tiaki, e hāpai nei i te kaupapa o te rā. Ana he aha tērā. Ako ngā whakataitai Kapa Haka ārohe mō ngā kura tuarua putanoi a Tainui Waka. Me te miharo anō hoki nera. Miharo atu. Ki te atu au ngā tamariki nei e ai mai ana a koe nei ka eke atu rātou ki te ātāmira. Ko ai tērā, ko Raakaumangamanga ki tai. Ka pai. Ai koe, ko rātou te kapa tuatahi ka tū ki runga i te papareo i te rangi nei. Whai muri i a rātou. Ko tēnei o ngā kura tuarua a hato pāora. Nā mōhio pai au ko tēnei kura. Ka ore tetahi kura kaha mahi i ngai momo mahi. Nō reira e tino mihi ana ki a rātou e whakaaro nui ai. Ki o rātou akonga, ki te ako i enei mahi rehia i enei haka tāne rore. Ka rawe, hika kāna tēnei te mātaki atu te mōhio i tērā. Whai aki i a rātou ko Thames High School. Ush, ngā ti hauraki nui tonu te raro atu koutou. Ka tahi ka tahure ake ki roto i Raukauā, ara ko Forest View High School tērā. Ka tū ki runga i te atamira. Ai, ka tahi whai ana i te tahi kura no kirikiri roa, ko Fairfield College tērā. Ko rātou, hei whakakapi i te rā nei, ki taku nei mōhio. Aira. Ka pai. Nō reira koe ngā rōpū ka tū i te rangi nei, he oi he rangi anō a pōpō, ka tū anō he rōpū, ki te whakangahau, ki te whakataitai atu. Mo te aha, kia kite atu ai tātou, kōwai ka eke ki ngā taumata tike roto i tēnei o ngā whakataitai, kōwai anō hoki ka haere hei kanohi mo Tainui Waka i roto i ngā whakataitai āmotu. Ai, hika karo atu hoki au mo ngā whakataitai āmotu. Ko timata haere ngā tini whakataitai ārohe, ko enei te wā tuatahi ko tā mai au, ki te tahi whakataitai ārohe mo Tainui Waka. Nō rei, hika karo atu tēnei rā. Nā, he pātai tāku, he tamāhine Kapa Haka koe, i tipu ake koe i roto i tēnei ao? Ai, tipu ake au i roto i tēnei ao, i kuraina au ki te kura i roto o Ngāti Tūwharetoa, ko te kura o Ahorangi tērā, i kuraina au ki reira. Ai, koera ngā mahi katoa o mātou, ngā tamariki iti, ko koera noho ngā mahi wate ana kia mātou, ko ngā mahi Māori, ko ngā mahi Kapa Haka. Ai. Ka pai. Nō reira, e te iwi, te ahua nei, kua rite ngā mahi o roto o tō tātou nā whare, nō reira ka tahure ai tātou i tēnei wā tonu ki tō tātou rōpū tuatahi o te rangi nei, kowai atu, ko Raakaumanga ki tai. Kia kingi tū hai tia pāta tau ta wharawharata tua whitu. Hano ka mai nā runga te haurutunga o nā mātua tūpuna. Pai Māori ki ai. Ki ngā kura ke te tūi tēnei rā. Kia kaha, kia maia, kia manawa nui. Hawai! Mai kato te awa, katoia he wā e mau. Katoia he wā e mau. Ka eke ki te puaha, wai kato te awa he piko he taniwha. He piko he taniwha. Ki atu patara ke tahuri koe i ngā aukaha, wai kato. Whakamau to titira ki ta pitira koutou piri te maunga. Pota tau te tangata te mauri o te motu e.
Ngi whakawutu ngā mātu taera au e hoki au e. Korera tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnā tātou katoa.
tēnā i ahine raumati. Ka puta ko tāne rore. Te okiokinga o te Kapa Haka. Te reo irirangi o Tainui. Etu Whānau, the movement of positive change against violence. It's time to take responsibility and action in our communities. Go to etufano.org or like us on Facebook and be a part of the movement for tomorrow. Etu Whānau, te mana kaha o te whānau. Kia ora no tātou e te iwi, ara tā tātou rōpū tuatahi i te rangi nei, ara ko te haukainga koe atu, ko Raakaumangamanga ki tai. Rawera atu ki te au te ihi, te wehi me te wana, e māturuturu mai ana i ngā rai o ngā rangatahi rā me te miharo. Miharo rawa atu te mātaki atu. Nā, kei kore pia koutou e mōhio ko tēnei te rōpū tuatahi o ngā rōpū e rua, toko rua o te kura nei, ne? Ko tēnei ko ngā teina o te kura tuarua i tū i te ata nei, ana ko ngā pakeke ka tū apopo. Ka rawa ino rei, hei apopo ko ngā pakeke i te rānei ko rātou. He aha te rānei, he momora whakanui noi ho tēnei. He mea ngahau. He mea ngahau, he mea whakatau anō hoki. I ngā rōpū. He oi, kei te taha i a Paura i aia tonu nei, e tehi o ngā kai ka tātaki o tēnei o ngā rōpū. Ai tēnā rā kōrua, ai kei takutaha i tēnei wā ko ngā kai tātaki o te Kapa Haka katahi anō ka heke Raakaumangamanga ki tai. Tēnā, whakamārama mai, ko ai koe no whea koe? Ko maa ki Usanau, no Waikato, Ngātiporou. Kia rā, ko Nana Amerikete ahau, no Waikato Tainui. Ko koutou te mana whakahaere o ngā mahi Kapa Haka i te rānei. He pēhea te wairua i te kura i te rānei? Tino pai te wairua. Kia o whakaaro? I pai. Kei konei ngā manu whiri puta whānui i Waikato Tainui ki te mahi Kapa Haka. He pēhea ngā mahi, ngā āhuatanga e haere ake i te rānei, mō koutou i te kura? Mai tonu i ngā mahi o te kura. Pai te kite atu i o hoa? Ai. Ko koutou tētai o ngā Kapa Haka ngāhau o te rānei, ki o whakaaro i pai te tū? I rawe te tū, ai. Ai tutu ki pai ki o whakaaro? Ai. Ko he kura, he Kapa Haka ngāhau koutou, i tino ki te au i te taimata Kapa Haka i Wainganui i ngā koutou kaihaka. Tēnā whakamārama mai, etahi o ngā kaupapa i roto i ngā waiata? Ko te kingitanga me tō mātou hononga ki tērā kaupapa, ki rā kaupapa, i raro i te kaupapa o te kingitanga. I kaha whakangungu, i kaha whakaprakati koutou mō tēnei tū e hoa? Tōna nei, ai. I tutu ki pai ki o whakaaro? Ai, i rawe te tū, ai. Ka rawe, ai, te tokorua nei, te Kapa Haka tuatahi o te rānei e kare mā Raakaumangamanga ki tai, e mihi atu nei kia kōrua tahi. Tēnā koe. Kia hoki atu kia koe, kia kōrua e pātara kōrua ko kahumako. Tēnā koe Paura, ka mutu kōrua ngā rangatahi, ngā rangatira o apopo. Rawera wā atu te mātaki me te whakaronga kia kōrua kōrero. Ngāre, ki te titiro au ki te kura nei me te tāhua hoki, nā reira e hoa whakamārama mai e paku kōrero e pāna ki te orokohanga pēo te kura nei. Ka pai, ka hoki pia ngā whakaaro ki te rautau te kaumāiwa, ne? I taua wāra, i whakaaro ake e o mātou kaumātua, ko Karaka Tarawhiti tana ingoa, ki te hanga he kura mō te iwi nei, ne? I taua wāra, i noho te kura ki te wāhi e tūmaina ko te wharehiko o Rāhui Pōkeka. I reira te kura i ngā wā omua, i reira o mātou kaumātua e kuraina ana. Katahi i whakaaro ake te Pākehā ki te hanga he wharehiko ki konei, nā reira i hunuku te kura mai tērā wāhi ki konei. I roto i ngā tau waru te kau, i runga i te karanga o ngā kaumātua o te wāhi nei, me te whakaaro nui ki tō tātou reo Māori, i tuku te tono ki te hi o ngā kaiako ana ko Matua Hereme tēnā, me tāna tira, kia whakarite hia he rūmaki reo Māori. I te tau 1945, te akomanga tuatahi o tēnei kura i aku i roto i te reo Māori.
I roto i ngā tau, i pērā mātou, tainua ki te iwa te kaumārua, i whakaroa ke mātou ki te huri tēnei kura, hei kura tuarua. Ai. Ana, ko te Wharekura o Raakaumangamanga tēnei i nāia nei. Ka rawe, ina ko tā mai kauta ki te kura nei, ko moiho mai kauta, he a tāhuara atu te hanga o te kura. Kaore i pērā iau i te kura. Kaore he whare, mate mātou ki tā haere runga i te pātiti ki reira ako i ngā mahi. Anō reira waimari e katoa ngā tamariki o nāia nei, kua whiwhi whare rātau. Mera tumo ātanga katoa. Miharo rawa atu ki a rātou, mea pui tūkohu, ngā mea ki wanganuira, jeez, rawe, rawe atu. No reira, e te iwi tēnā ina e wāte ana koutou i te rangi nei, haere mai, ko tuwheranga tatau o ngā whare o te kura nei, kia koutou te haere mai ki te mātakitaki ki te tautoko, i tēnei kaupapa, ara e whakanui ana o tātou tamariki ka mutu i ngā mahi Kapa Haka anō hoki. He koha noi ho te utu kia kuhu mai ki te mahi nei, hara i te mea he utu nui, no reira, ai, hara i te mea he utu nui, gold coin nei, te koha noi ho, ai, whai. Ko kare kau aku tā gold coins, pohara ngā pūkoro o pātara i tēnei wa, haha te tāhua. He oe te iwi, anau mai haere mai, me te mihi anō huki ki ngā reo irirangi, ki ngā tangata katoa, ko hono mai ki tēnei papāhotanga o tātou, tēnei mātou te reo irirangi o Tainui mihi kau atu ana kia o koutou katoa. Ai, ki te koe ngā tamariki o mauma mai ki muri a mātou, e takoto ana ki runga i ngā beanbags tainui nei. Fresh, he beanbags tā mātou. Hei. No reira te iwi i tēnei wā, nei te tehi kaupapa ko Tainui Taioro te ingoa, tēnā tahuri mai. I haven't seen them yet. Te reo irirangi o Tainui. Kia ora, he tukumihi tēnei ki te kaitiso o tēnei waiata Cyan, mo tō waiata tāhua, kia kaha ki te korero te reo Māori. Manawa te kitenga i a koe e nene mai ana newa newa wai tuku kiri e taonga tuku iho kei te tuku koe kei te pua wai he puti puti a tahua ko koe te rerenga o tōku manawa e aroha mutu ngā kore e tuna wai ora no ngā tupuna e kore e mimiti noa e kore e mimiti noa. Nā maira ngā tikanga o koro kui mā ti ake nā he taonga mo ake tonu mau mahara o wai koe no whea koe kei te tupu koe kei te
ngā mihi nui rawa atu kia koe hine rangi mairi mei kore ake I tō pāpā. Ia, ko tō ta māhine tērā. Ai, ko taku ta māhine tēnā. Kaore paku reo pēra e pātara sa. Nā, hara nai tērā koha I tākoha atu kia. Ka aroha mai hani. He oi, ko te kaupapa tērā o Tainui Taioro, he kaupapa a tāhua rawa atu. I whakarewa hia e te reo irirangi o Tainui ahua tahi taupea kimuri. Ana, ko te kaupapa kia whakanui ai o tātou rangatahi kei a rātou tēnei momo reo, tēnei momo oro. He manu kōrihi, he reo a tāhua, rerehua roa atu nei. No rere koia tērā kaupapa. Engari, he kaupapa no tātou reo irirangi o Tainui, ka puta I tēnei rangi tonu. Ana, hea tēnei kaupapa. Ai, ko te kaupapa e whakapāhongia te reo irirangi o Tainui tēnei rā. He whakaaturanga ipurangi nei meki, he web series ko Wekeneru, tōna ingoa. Wekeneru? Wekeneru. Ka pai. Nō reira, he hanga momo tuāhuatanga ka kitea? Ai, nō reira, ko Wekeneru hanga he momo kiriata e whakanui ana I ngā momo kiwaha no roto Tainui Waka. O, ka pai. Ai, nō reira, kei ia episode meki, he kiwaha, matua. Tēnā whāke mai e te heo ngā kiwaha. Ai, ko etahi kiwaha, ko pakaru te pōkete, ko etahi atu, eki. Ko pakaru pēr te tero, engari e kōrero mō tērā. Nui roa atu ngā momo kiwaha. Ai, hei te rānei, ka whakatairanga hia ki ngā tiwi matua I roto rā. Ai, ko autetahi o ngā kai whakaari no te whakaaturanga rā. Ko kā rea te ingo taku character meki. Ai, Kā rea ne? Ai. Tāria kia kite atu I te āwhiatanga o kā rea wama. No reira, e te iwi no tātou te whiwhi I tēnei wā, ki te mātakitaki atu I te hōtaka tuatahi o tēnei whakaaturanga Wekeneru. Wekeneru. So let's do this right. Now we give you Radio Tainui. Tēnā no koutou e te iwi, ko manaia rurehe ahau mo te kai arere. Ai, ko tau mai au ki te riu o Waikato, ki te reo irirangi o Tainui, e whakarite ana rātou ki te whakanui I tō rātou toru te koutou, e whakapāhoatana rātou ki te iwi. E whakatū ana rātou I tētahi kono he te nui ko Wekeneru te ingoa. Hi, he manawa, isn't it? Correct, yes, that is me. But you can call me Manawa. You must be Manaia? That's right. No mai, ki te reo irirangi o Tainui. Well, I have a room already set up for interviews, so let's go next door and check out the staff. Okay. Hara mai. Wow, this is lovely. Aroha mai, where's my head at? Would you like a cup of tea? Kao. I've had my breakfast and my coffee. I just prefer to get straight in. Are you sure, Kei te pai koe? Yeah. Mako, haere ki waho. Me tīmata ki tō kāwai whakapapa, and then just tell us a little bit about what you're going to be doing for the 30th birthday celebration. Well, tēnā koe, koutou rānei. Aroha mai, I get so nervous and awkward in these kind of situations. Start however you would like. Kia ora koutou, ko he manawa tōku ingoa, ko he manawatanga, no Ngāti Hema. Kia ora, my name's Kelly McGilligan. I am the PD here at Radio Tainui. You may or may not recognise my voice from Love Songs Till Midnight with Kelly Gallagher. But I've left all that behind and I'm here at Radio Tainui to lift the vibe and help this tribe. Hey yo, what's up my Māoris? My name's Kwari P and I don't care if none of you Māori like me, you guys barely even like yourselves. Shouldn't even be hating just because you can't be like me. Tēnā tātou e te iwi, ko mana nui, takahuri, miki rapu pō he ahau.
He tangata whai whakaaro mōku kā ki te kōrero, whakahohai a koutou katoa. I was pretty much the best singer in my class, the fastest runner, the brainiest in my school. We have got some wiki Nero things happening here at Radio Tainui. One of them being the best concert to ever hit this town. It's going to be the party of all parties to attend. coinciding with our new station single using English and Maori Rio. It's going to be so wikineru. Don't you mean wikineru? Wikineru! All you need to do, is get locked into Radio Tainui 954. We're going to have the best giveaways to date. And tickets for 2 to get onto the red carpet and attend Wekineru with all the stars. You know your queen's got you, boo-boo. And you know there'll be a little bit of champagne so you can get tipsy with Auntie Emma and the crew. So I can't tell you exactly who's headlining because the crew are running competitions at the moment, but what I can tell you is that it's going to be Wekineru. Wekineru. Wikineru. Wikineru. Nā reira e hoa mā, the Wekineru concert. Keep yourself posted by checking out our Radio Tainui Facebook page. And keeping an eye on the website for details on how to win your tickets. Make sure you stay tight here on Radio Tainui 95.4 FM to hear more about the show and to get those clues on those tickets. Boom! So let's do this right. Now we give y'all Radio Tainui. Hey? Got it, P! Wekineru! Wekineru! Awesome! Wekineru! No reira, me timata ki whea. Me timata pēr, I pēwhea tēnei ki a koe. Ko tēnei te wā tuatahi, ko mahi koe tēnei momo mahi? Koe nei pēr taku wā tua toru. Ko Wekineru taku wā. E tōna waia. Engari, he kaupapa rawera wātua Wekineru. Rawera wātu ngā kai whakaari no roto Wekineru. Ko Paora Sweeney tētahi, ko Patrick Salmon tētahi. Nui rau atu, heka rawe. Engari e Paora, Bringa koro ki a koe hoa, me tō character nei ko mana nui. Me o makawe. Me o makawe. Whakarite i ake makoe, ka kore au e whakaputa pēnā, engari, koina, he kiri puaki kē tēnā. Hoi anō hātake I roto mātou I te whare e mātakitaki ana ki te taha o ngā kai mātua I konei I te rānei. Me te mea hoki I te katakata nui rātou I roto I te whare nā reira. Koina te mea pai ki au, te hātake I tā, te tā hātake I o taua kiriata. Reira, ko tō tangata me ki, ko mana nui. Tō kiripuaki, ko mana nui. Mana nui. Pēwhia tērā ki a koe? I te wā I mea mai te kai hautu o tēnei o ngā kiriata, koina taku kiripuaki. I te tūtai I te mai ahau engari me ki I uau ki ngā manako o te kai hautu o te kiriata nā. Ko te timanako I tutuki I pai te hanga o te kiripuaki nā. Hoi anō te makawe, kare mohi o mo te wakawe. I tēnei wā tonu, hoi anō. A tāhura wātu, hoa te tāia te kite anō, he hōtaka anō. Engari e tewi, ko tata nei, ka hoki anō tātou ki tā tāmira. Engari a tātou e tatari maina, ka katsi anō ngā kuaha o te whare nei. Tēnei te tono atu ki a koe te haere mai. Haere mai tautoko I a tātou tamariki. Haere mai ki te mātakitaki I tēnei kaupapa. Whakahira rawa atu. Nā, ka tūkoe ki ngā matatini? He kakao. Kare anō ka tūki te tahi matatini, engari kua tūki ki ngā whakataetai arohe, mo te aroa waka. Engari mohio pai a koa nei ka eke te hunga e whai mai ana, ko ai tērā, ko hato paora. Ka nui te pai. St. Paul's Collegiate. Ko rātou anō ki te hunga tino kura futupōro o tēnei takiwā nei. Rātou ko Hamilton Boys High School, te hunga tino kura. I tēnei rangi, ko rātou te hunga tino mō ngā mahi Kapa Haka. Ka rawe, reira, taku nei moho e whakawhiti ana mātou. I nāia nei? Ne? Ka whai, a koe nei ka eke mai te rōpū. Ka tahi anō ngā MC me ki, ka heke I te atamira. A koe ko te tehi kaupapa a tāhura wātu anō, ki whakaroa ki te kura. Kia mahi a rātou anō ako akonga I enei momo mahi. Kia tupu anō hoki I roto I tēnei ao. Ka rawe.
ka tā rātou e kina, ono te koutou I tua I tēnei kura, he hara te whakaaro nui o tēnei kura ki te iwi. Ana, ka pua wai mai ko tēnei kaupapa, hei utu, hei pare mata I nā te nui o te aroha. Te tuatahitanga mai o tēnei kura ki runga I te papatū neke neke, ki roto I a kōtau, ki runga ki a kōtau Raakaumangamanga tohunga o e nei mai. Kai te mihi, kai te mihi. Puri noi te whare, kai te mihi.
kupua te whare huia. Hei titia nei te manawa. Hei titia nei te whakaaro. Te whakahokia mai te reo. I tōna taumata uki-uki. I tōna rea tōtanga. Te whare huia. Moi mai rā. Te manawa nami kui. Te kupua te piti kori kori e te iwi. Ko te kupu. Te kupua te piti kori kori e te iwi. Ki a ngā ue ue a te iwi e. Te kupua te piti kori kori e te iwi. Ki a ngā ue ue a te iwi e. Whiori ori ana te piriti wai katoe. Ka taina mai rai te kokako.
Tāne mā, mai a taka! Tamanui tērā, ia... Movement for tomorrow. E tu whānau, te mana kaha o te whānau. Tēnā no tātou te iwi, ko hoki mai ki tēnei live stream nei, e mihi ana ki te kapa kātahi anō ka heke i te atāmira, ko hato pāora tērā. Engari kei tōku taha nei, te tahi whanaunga, ko tā mai ki te whawhi mai taku taha. Anrei rei hoa, tēnā whakamārama tia ko ai koe, nohe a koe. Ko lea hona Broadhurst tōku ingoa. Aroha mai. He. He. Ko lea hona Broadhurst tōku ingoa. He uri au no Ngāti Wairere, Ngāti Mahuta Hoki. He tauira tawhi to hoki no Wharekura o Raakaumangamanga. Tēnā koe. Kā rawe, tēnā koe. Nō reira, he tauira tawhi to koe no tēnei kura. I mahi koe ngā mahi Kapa Haka mo te kura nei a koe i te kura? Me pono atu kōrero, kāo. Kāre au i tū mo te Wharekura o Raakaumanga. He oi,
I tēnei tau, Waimarie au, I tū ai ki roto I te rōpū o āwhina I te kaupapa, ki raro I te maru o te wharukura o Raakaumangamanga. I hāre tātou ki Hawaii, I tū tātou ki te Mary Monarch. Nō reira, he mihi tēnei ki te kura, me tēnei mea te Kapa Haka. Nei kore ake ko te Kapa Haka, kāre au I tai atu ki kora. Nō reira ai. Ai, kā rawe, nā reira, he hai! Hika, he hai kāre koe, pirangi te tū mō tō kapa o Wharekura o Raakaumangamanga. Kawe aro ki aen. Ki au nei, e rua ngā momo mahinga o te kura. Ka te Kapa Haka, ko te hākinakina. Kia kaua e tū hei kaihaka, me te mai hākina hoki, I te mea ka raru ngā wānanga ki ngā taha prakatihi, ka raru hoki ngā whakataitai hākinakina ki ngā wānanga o te Kapa Haka. Nō reira, ko tāku e whai atu I ngā mahi hākinakina. Nā runga I tērā, e kite ana kāre tēnei tinana, e whakātu ana I tērā ara, engari, kua huri au ki te tā Kapa Haka I naina, I te mea ahakoa te āhua o tō tinana, he atāhua tō tūkirunga I te atāmira, kāre raru. Ai, tēnā rawa atu koe, whāna reira. Ai, tautokoro au o kōrero, Brite ka pātara ko tōna tamāhine katahe no ka pirangi te piri atu ki ona mahi hākinakina. Engari, ka whakawhiti atu tātou ki Paora, kei aia etahi o ngā kai haka. Ai, tēnā koe. Ai, tēnei wā, ko ngā kaitātaki o te Kapa Haka katahi anō ka heke a ko hato Paora tēnā. Tēnā, whakamohi mai koe nōwhia koe. Explain, introduce yourselves. Kia ora, I'm Sarah, sorry about my voice. I'm from Hauraki, Ngāti Parau, Ngāti Pū. Yeah. Hauraki in the house, ka pai. Kia ora, my name's Tawaiti Rauri. I'm Ngāti Paoa, and my hapu is Ngāti Poro. All right, explain, how do you think your performance went today? I think it went really well. We're like the first team our school's ever had in this whole 60 years, so I'm proud either way. I did think that. I thought I've never seen Hato Paora in the competition. How do you think the competition went today? Oh, yeah, just as Sarah said, for our first time, I think it's pretty good. And how was the practice and preparing for the performance today? It was intense. Like, we're not used to it, but it was worth do the mahi, get the treats. What about you? How do you think the practice went and now you left it all on the stage? How are you feeling now? Oh, I'm feeling quite good. I think we did our best we could, gave it all on the stage. Been practicing for the past 15 weeks to try and get us up there, but yeah. Good, mahi, get the treats. I rongo koe tēnā ne. Ai, te tokorua nei, koe nā tā rātou tū tuatai ki te papa whakatūāwa ki tēnei o ngā whakataitai. St. Paul's Collegiate, Hato Paora e mihi atu nei kia kōrua tahi. Any last words? Nah, but thank you for everybody's support. And our whānau, we love you. Ko te ara, kia koe. Got any shout-outs, mate? Oh, of course, we've got the mum. She's over there to the left, yeah. Raakaumangamanga. You might have seen her on the ACC. That's the old NTW, yeah, on the Wharekura, yeah. Ai, ki te au ai rungi tēnā ad, ne? Nā tai ate, no? E mihi atu nei kia kōrua tai kamutu, tā koutou kura, Hato Paora, St. Paul's Collegiate. Aku mihi mauho, aku mihi mana hau kia kōrua. Kia hoki atu kia koe e kahui mako kōrua ko pātara. Tēnā koe Paora ngā mihi nunuira atu. Kia koe otira kia kōrua tahi no te kura o Hato Paora ngā mihi nunuira atu kia koutou, ko taumai ki te tautoko I te kaupapa. Nā, kia kapua ke te hunga kōrero tia te wahirera. Do the mahi, get the treats. Ko koe tērā, e tui te mahi. Nei ngā treats. Te mau. Oh, e rua mau. Oh, okay, e nui ngā mahi. He oi, e te iwi ko Zion tēnei, tēnā roa atu koe Zion. Tēnā koe. Nā, ko koe te tehi tangata I tupu aki roto I tēnei kura. Kamutu ko koe te tehi o ngā whetū o te kura tuatahi mō ngā mahi Kapa Haka. He haho whakaro e nei mahi. Kamutu, he haho whakaro I tau mai ngā whakataitai ki runga I tō kura I tarangi nei. Pātai pai tēnā. Tuatahi ake e mai mihi ki te kura nā rātou tēnei kaupapa I hāpai. Engari ai ko autera I ngā tau o mua, I tū ki te atamira me tēnei o ngā kura te Wharekura Raakaumangamanga. E hara I te mea he mahi māma, engari ko ngā hua ka puta I te Kapa Haka he tino painga I roto I te ao. Ai, I te ao onaia nei, anō hoki. Ka motu he hononga no tāu ki te kura tuarua o Torohanga anō hoki. Nā, ko rātou anō hoki tērā I tuku I te
peritana me ki, te petition, kia whakanui ai te rā mō ngā pakanga mō ngā riri whenua o Aotearoa tonu. Tēnā kōrero mai mo te rā kaupapa i whakarewahi ai koutou ki mua i te whare pāremata. Ko te kura o torohanga tērā i hari tērā o ngā kaupapa, ai. He kai āwhina hau, nā taku māma i te mea i te mahi ia ki tērā kura i hāpai tērā kaupapa, he kai tautoko anō hoki tātou mo tērā kaupapa, engari. He tino hariko ana te ngākau ki te kite i ngā kura e whawhai ana me ki mo te reo, mō tātou tūpuna i roto i ngā pakanga i te ao tawhito, no reira, ko te maringa nui me ki. Ka mutu, kei te kite tātou i ngā hua o e rā mahi i tēnei rangi tonu. No reira, Zion, hei whakakapa kia he paku mihi tāu ki te tehi tangata hau no rānei? E mihi ana ki ngā iwi kua puta mai ki te tautoko i ngā tauira, i ngā mokopuna e tū ana ki te ātāmira, no reira tēnei te ngākau mahaki e mihi ana ki te Maria katoa. No reira tēnā tātou. Tēnā koe Zion. Paura, kei a koe te wā ina nei me tō manuwhiri e wā. Pātara, kei taku tā i tēnei wā ko te kai ako te Kapa Haka katahi anō kāhege. Tēnā whakamohio mai koe nohia koe. Ko tāhu ari ki Tauwhitu Thompson no Ngāti Haua, no roto o mātou i tēnei taha o te awa. Koe nei tō tā koutou tuatai ki te papa whakatūāwa ki ngā whakataitai ārohe. Tēnā whakamārama mai. He pēhia te wairua o te Kapa Haka i tēnei wā. Hi kakapai nei te wairua, i runga anō i te whakaaro, ono te koutou e ora i tēnei kura, koe nei te tuatahi. Me pewhara te paremata i nā te nui o te aroha, o Waikato Tainui hei hāpai nei i ngā mahi haka. Me te maringa nui, ka tūkei wainga nui e nei mātanga haka Raakaumangamanga i nā te aroha. Ana e hoa, ki tāku whakapai, hare te mea, hara koutou te kura pakari roto i te ngā mahi Kapa Haka, he oi anō, rawe te kite ia koutou i te papa whakatuawa i tēnei rangi, e hāpai ana i tēnei kaupapa ki wainga nui i tā koutou kura. Whakamārama mai, i pēhia ngā mahi whakarite-rite. Ei, he timatanga. He tikara te kōrero, ahakoa mātanga, ahakoa tohunga, kua timata i te kore, mai te kore ko te pō ana, kua heke nei ko ngā whakapapa ki ngā tua nui o te ao Māori e hoa. Kua pērā hoki mātau te kapa koa hato paura, ko tōna timatanga iho, engari, nā te whakatatātu ki te hunga pēnei i ene, a Raakaumangamanga, ngā tai ātea, a waiake, ka whanako i era whea, me ara wāke, ka eke ki te tihi taumata. He timatanga pai e hoa, rawe te kite ia koutou i konei, i tēnei o ngā taumata Kapa Haka ai te rānei. Pātai whakamutunga, he nui te tautoko o te kura, ki roto i ngā mahi, Māori ngā mahi Kapa Haka, Pēnei anō pēr i te Kapa Haka, he timatanga iho. No roto e nei ono tokau tau, he tika tau, kua ahua noho motu hake, hato paura i roto i tōna hapori anō ne. Engari i roto i nei tau nei, ko te tikanga kia wete kina, kia tūwhera i ngā tatau o te kura, o te whatu manawa, ki te ao Māori, kia Māori ai te tū o nei kai haka. E ahare ake nei, hea ngā painga o te Kapa Haka mai konei? Ko te tikanga nui, me whakaihi, me whakawana i o mātou mātua, kāre tuatu, kāre kōmai e hoa. Tēnā koe te rangatira moi whakawāte ia koe ki te kōrero mai kia mātou o te reo irirangi o Tainui kāmutu, Tainui whānui ake nei, ngā mihi manahau, ngā mihi mai hoa kia koe. Tēnā koe e hoa. Kia hoki tuki a koe e pātara kōrua koa kahumako. Tēnā kōrua, ngā mihi o tira. E hopu. Ke te rongo mātou ia, e hopu i tō hongu i e hoa. Rawe. Tō i hupe. He wai kia koutou ngā reo irirangi ko tūhono mai, mania poto tērā raukaua, te hiku o te hika, Tautoko FM, tēnā rawa atu koutou. Ka mutu ngā pūtea tautoko a te mā ngai pāho. He mea tautoko na te mea ngai pāho. Toi tu te reo. Aira! Ka pai, no reira e te iwi. Ko te kura e whai ake nei, ka ako nei ka eke ki te atāmira, ko Thames High School tērā. Ai, hauraki nui tonu, tēnā rawa atu koutou. Ka mutu, ka tahi hono rātau i whiwhi te tehi kreme, ne? Ana, e whai whakaro ana ki ngā kreme o Waikato Tainui ake. Nā, hei te tau e heke mai nei, 25 tau kua hipa. Tātou e whai ana, e kōkiri ana i tēnei kaupapa o Waikato Tainui, mai te tau 25 ki tēnei wā tonu. Ana, ki te kite i ngā hua o ngā mahi i oti e o tātou mātua tūpuna, anei,
He rare papa tā Waikato Tainui e hoa mā. Koe ke tātou ki ngā taumata tike o tēnei a o, e pōro. Ai. Ka mutu, he tikanga tai o ngā rare pape nei, he kōwhai me te kākāriki. Tani wharau, ke roto I te whare. Tēnā rawa atu koutou, ka tohua pēr te mea te mea kōwhai. I te mea hoki ko tēnei, ko tamanui te rā. Me te mohiu anō hoki ko te tamaitia tamanui te rā, ko tāne rore. Koi anō hoki, te tangata nāna, te haka. Kia ora rā. No reira, tāne rore, tēnā koe. Tēnā koe mea ai mahi haka, I tā koha mai kia tātai. Tēnā koe mō kōrero e hoa rauero atu. Ai mehe ki ngā rangatahi katoa e whakanui ana I ngā mai. O tāne rore rau ko hine rehi ai tēnei rā. Aroha mai kaua e aro ki tā pātara rare papa e tēnei wai huama. Engari, ai I nai nei, ka whakawhiti atu mātou ki te atamira, ki reira mātaki ai, te ropu e whai ake nei. Ngā mihi. Matariki, e ano e.
Take that!
Ka moe a tamanui tērā I ahine raumati. Ka puta ko tāne rore. Te okiokinga o te Kapa Haka. Te reo irirangi o Tainui. Etu Whānau, the movement of positive change against violence. It's time to take responsibility and action in our communities. Go to etufano.org or like us on Facebook and be a part of the movement for tomorrow. Etu Whānau, te mana kaha o te whānau. Hai, kia ora tātou e te iwi, nei mai hoki mai ki tēnei pāhotanga o tātou, te reo irirangi o Tainui tēnei, mai o ko kahu. E papāho atu nei kia o koutou. Ngā mihi kia e tū whānau, ko rātou anō hoki te tehi o ngā kaitautoko o te kaupapa, ne? Me a te mātāwai. Ana ko rātou tērā, kei muri a tātou I tēnei wā, te mātāwai. Karite ki te engari, ana. Ana. Kia ukai po anō te reo, ne? Koe ko te kaupapa o te mātāwai. Koutou e hia ana ki te toro atu ki ngā pūtea kei a rātou. Ahua rua wiki pia. E wāte ana ki a koutou ki te whakarite a koutou tono, ne? Nō reira kia tere mai. Ai, he mihi nui ki te kapa kātahe nō ka heki te atāmira, kia koutou ngā uri o parehauraki, mihi nui ana kia koutou me te rawe rawa atu tō koutou tū. Ai, miharo te mātaki atu. Ka mutu, I ngā iwi katoa, kei tērā takiwa e noho ana, taku mohio ana ko a parehauraki, a Tainui Waka, kei reira, a mātātua anō hoki, te Arua Waka, a rā anō hoki, Ngāti Prau, ngā puhi, ka reira ngā iwi katoa o te motu e noho ana ki tērā takiwa. Me pepe koreo ara te moana, ara te nui o ngā kai kei reira, he wāhi pai, hei noho anga mā te iwi. He oi, ko te te o ngā kaupapa? E rua rā te roanga o tēnei kaupapa o tēnei whakataitai me ki. O harai te rānei he whakataitai, he whakangāhau ki te rānei, engari hei a popo timata ngā whakataitai, ko etahi o ngā kapa ka tū, ko ngā kapa pērā ki, ko Raakaumangamanga no tērā, ko ngātai Aotea, ko ngātai Aotea, nei taku pepa, ko te Kuraroto tuna, ko Taiwānanga, ko te rōpu Kapa Haka o te Wairere hika. Nui rau atu ngā rōpu Kapa Haka e hare mai ana hei a pōpō. Nā, ai ki ngā kōrero, toko whā o rātou, ka haere hei kanohi mo Tainui Waka ki ngā whakataitai āmotu. Toko whā, jeez. Waimari e. Waimari rau atu. Ko waika hua, ko waika tohu, ko ia te pātai nui, ka whakautu hia, hei tōna wā tonu. He oi. He oi, me whakawhiti atu mātou kia Paora, kei aia e tahi o ngā kaihaka, e whangana ki muri I te atāmira, tēnā koe Paora. Kahi mako korua ko pātara. Kei taku tahi tēnei wā ko ngā kaitātaki o te Kapa Haka katahi anō ka heke Thames College. How are you feeling? Very good, yeah. Firstly, let's start with introducing yourself. Ko wai koe no whia koe? Ko Kilisha Turo toku ingoa. Oh, no Teams Ao. Kia ora, ko Eyes on Tariki Pakinga Huruai Aho, ko Thames. Right, so talk about your fellas bracket. How do you feel the bracket went today? Very good, yeah. A lot of like energy came out, you know, yeah. Oh, what about you, man? How do you think the Kapa Haka went today? I reckon we went tūno pai. I reckon we done mean as, gave it our all, 100%, went really well. Tino pai. That's what we want to hear. Tahirei pai henati, 100% e hoa. I wanted to get you to come closer. What about some of the kaupapa or the waiatas you guys sang? Do you guys think you guys executed them well? Definitely, yeah. Any ways you can improve? Emotions, like during some songs, yeah. What about you? I have to agree with Kilisha. Done well. I reckon we just need to bring out more and more wairua. Get the wairua into the waita. That way we'll be doing mean as, giving it our all that ihi, the wihi, the waha, the mana, all the wairua. That's what we want to hear with Kapa Haka, the mana, the ihi, the wihi. Well, I feel like you fellas done a great job. Last question, I tutuki pai, do you feel like you left everything on the stage and you came and succeeded? Definitely. What about you? Aye, definitely. Karawe. Ki te whānau o Parehauraki, do you have any shout-outs you want to give to anyone? No. Any last words? Kia ora. Thanks for having us. E mihi ana kia kōrua tahi kāmutu te kura tuarua o Thames College. Thank you guys very much, ne? Ka kite anō, kia hoki atu nei kia kōrua tai e kahima kōrua ko pātara. Tēnā koe, Paora, rawe rawa atu te whakarongo ki o kōrua kōrero. Ai, rawe. Parehauraki putana I te ihi, te wehi, me te wana. Ai, ki te mātou, te wairua e rere mai ana I tō kōrua tina nei, mau tonu ana kōrua I te wiri. Ai, he tohu o te orano rei, mihi nui ana kia kōrua, rawe rawa atu.
kia koutou kaore pea I te paku mōhio, hea tēnei mea te wiri. Hei whakamohio noa atu kia koutou, hei paku whakapapa, ne? Nā I kōrero tahi māua ko kahu I mua rā, e pāna kia tāne rore. Kui ata tamaitia tamanui te rā. Ki te kite koe I ngā hihia tamanui te rā, e toro atu ana kia papatua nuku, ka kite āhua pēnei ana ngā hihi nei. Ko ia, ko tāne rore, e peke ana, e haka ana I runga ngā hihi o tamanui te rā. Ara, ko te wiri e tohu ana I te ora. E tohu ana I te ora o te tangata, te ora o te tāne, te ora o te wahine, ko ia te take o te wiri, ne? Kua rite, ara te mauri e puta mai ana, ngā kare aroto e puta mai ana I a koe, kia tutuki pai ai e koe, ngā mahi a rehia, ngā haka tāne rore. Mihi nui tērā koe, te haka o tāne rore, whakaatu mai ana I te tokoru ara, o tira e tō rātou rōpu, engari, ki taku nei mōhio, kua rite, te kapa e whai ake nei, ko ai tērā. Ko ai. Ākua nei, taku mua hika. Ākua nei, ka rite te o ka pai whai ake nei. Ko ai tērā ko Forest View High School. Ka pai. Ai, no Tokoroa, Ngāti Raukawa, tēnā roa atu koutou. Ko Raukawa no hoki, te tamaitia māhina arangi rāua ko Tūrongo. Ana, ko tērā te iwi, ka tūkirunga I te paparewa ko Tatanei Heoi. E te hukōrero mō Forest View High School, I ona rā ko rātou te tehi o ngā tino. Mo te mahi riki, me te mahi pāwhatu pōro anō hoki ko Waylon, rāo ko Stefan, e tehi o ngā ingoa I awe tipu ana, ko rātou ngā tino. Mo te ao pāwhatu pōro I awe tipu ake ana. Dion Churchwood, e mihi no ana ki ngā tauira ōmua o te rā o ngā kura. Tēnā koutou Forest View, ka taimai ki tine ki o ngā rangi. Tāwera wātu te whakarongo kia whakamārama. E whai wahi atu ki te rā o ngā kura, I roto I rā o ngā whakataitai. Engari, I hinga mātau I te rā whakataitai. Kare tino hia ki te puta I rā o ngā kore o heoi. Heoi! Nau mai haramai e te iwi, haramai. Ana e te hi o ngā koha tā te iwi. Tā koha atu ki ngā tangata ka taimai I te rangi nei. Raakaumangamanga kura, Diamond Craze, Rāhui pōkeka, nau mai haere mai. Ka whai, ngari e whai ake nei ki taku mōhio. Ka whakaaturi a tētahi episode. Hega, hea te kupu Māori mo te episode? He hōtaka pia. Te hōta, te tehi o ngā. Wahanga tuarua, mō te whakaaturanga rā, ko Weekend Neru. No reira, kia hono mai, mātakitaki mai, Cardi B nei, Cardi B. Ka whiua kia Weekend Neru I nai. Let's do this right. Now we give y'all Radio Tainui. Oh, I don't believe these guys actually have anything organised for their Weekend Neru concert. But hey, not my monkeys, not my circus. Yeah, I'm about to go and have a cup of coffee right now. Ka kite ako nei, ne? Owe. Alwe. Cool. Okay, we'll just move on. Tiri. Hoi hoi. I am hereby calling a hui. All in favour say aye. Ko he ona rāne ha. Mana, where are we at with the so-called headlining act? Stan said he's free. He kōrero ki the bro Russ. The bro Russ. Oh, I don't want my fun. Oh, I didn't actually read my emails. What? I've had it up to here with your excuses, Mana. I knew I should have just gone and did it myself. I should have booked King City. Now we've got Te Kaiarere here ready to do interviews, and we've got no show. And I'm pretty sure that you lot can't pull off a headlining act for next month. What do you mean we can't pull off a headlining act? We are the headlining act. Yes, we the staff at Radio Tainui are the headlining act. In fact, we've been practicing our Mina song all morning. Hui closed, 2:43 p.m. Ko he ona rāne ha. I don't know what you just said, but people around here have really lost the plot. That's what I just... Never mind. So let's do this right. Now we give y'all Radio Tainui. Sure. Hey Auntie Kelly, so Mana's holding auditions for Weekend Neru. Are you in? No, I couldn't possibly audition for Weekend Neru. Oh well, suit yourself. Wait. In case things get desperate, it wouldn't hurt if my name was on the list.
Te tāi te taturi a koe, karikari anei o. Ai, nō reira, koe rā te episode tuarua o Wekeneru. Ka pai. Hai, heka, rawe ro atu, engari, mōheo pai au ko te rā whānau toru te kau o Radio Tainui. Ai, koe ke tērā taumata. Wow. Koe rā pia tētahi o ngā kaupapa e hapai ana a Wekeneru. Ai. Hei te marama o whiringa ārangi ki taku mōhio whakanui ai te rā whānau o te reo irirangi o Tainui. Kaore kore, ka tuku tono ki te mininga, ki te tini, ki te mano, ki te haramai, ki te whakanui tēnei rā whānau. I te rā whānau rua te kaumātahi o te reo irirangi reira anō au. I au ka tihia te tiriti matua o ngā rua wāhia. Ana i whakarite hia he papa rewa ki wainga nui tonu i te taone. Ki reira pāti ai te katoa o ngā iwi. No reira ai, toru te kau tau. Tumanaku ka pera anō mo tēnei tau ne, huama ka whakarite ai tētahi piki pāti. Tētahi piki, kina pēr ka kia koutou karite mōheo ko te kaupapa matua o Wekeneru, he piki kaupapa whakanui, he concert me ki e whakarite nei e ngā kaimahi o te reorirangi o Tainui. Nō reira, ko te tumanako o ia, ka whakarite tētahi kaupapa tūturu nei ko tētahi concert mō Wekeneru. Hei te utu o te ngā o te tau, tumanako o ia. Wekeneru. Ai. Tātou kupu o te rangi nei, ne? Wekeneru, awesome, wicked. Whakamahi ai te kāinga. Ki te kite koe i te tehi o te mai. Wekeneru. Ai, pēra, māmanoi o te whakamahi te rā kupu. Me te mea, kua he ngā rā. Kua hua cray-cray. Tēnei ia kahu. Ne, kua hua he ngā rā i te hiwa. Nere ke rawa atu taku hanga pēnei nei ki taku hanga ki runga i a Wekeneru. Ki te atu koutou, te rere ke tanga. Koe nei taku āhuatanga tūturu e whama. Kaue aro ki taku āhua runga i a Wekeneru. He kiwaha mo te rūkahu. Kahu, hōtira. Tainui, Tēnei wā, aroha mai, Tainui Taioro te kaupapa. Ai, ka whakawhiti atu mātou ki tētahi hōtaka anō ko Tainui Taioro tērā. Ai, whakātu mai nei ngā reo waiata rerehua nei nō etahi o ngā uri no te waka o Tainui. Te reo irirangi o Tainui. E mihi tēnei ki te kaitito o tēnei waiata, kia kaha te reo Māori. Riro atura
Ka rawe ka te hano koutou ka whakarongo ki te reo ti ori te reo waiata o Jaden Randall ko ia te kaitāta ki wahine o mua ki taku nei mōhio mo te kapara o te Maurea Whiritoi. Ka pai, o Hamilton Waiti Boys Marae. and Girls. Ai. Ne, tika tērā? Ai, Moana. Ko ia hoki te reo o Moana, te Moana reo Māori. Rawe rau atu ana mahi ki te kiriata rā. Me tōna reo waiata te rere hua hoki. Ai. Nā, te take i te waiatau, i te mea he tainui taioro tuarua, ka puta, o ko tōna tikanga, ka puta hei te tau nei. No reira, mena, he reo waiti tā, waiti waitā rānei pene ia pātara waitā. Waiti a kahu. Engari, mena, he reo pai tāu, tēnā tono mai. Ki te reo irirangi o tainui, kaore kore ka whai wāhi atu koe ki tainui taioro tuarua, ne? Ai. Engari, kei tiro ki muri kei te kite au i etahi toa. Ai. Tika tērā, etahi toa, e hoko atu ana e etahi mea kara i te tino mōhio. Kare anō ki a tai ki muri rā. Tāwhi nei, he kākahu. He kākahu. Ka reira, ngā miro, nā ko rātau te tehi o ngā whare hauora o Waikato Tainui, ne? Nā, i ahu mai te whakaaro o ngā miro i te puea, i te maiaia. I hanga ia te whare o Mahina rangi ko tōna tikanga ko taua whare he hōhipera. Engari, te mahi a te Pākehā ho taua wai, kaore i whakai ki tērā whare hei hōhipera, ana i noho hei whare tūpura mo tūranga wāwai. Engari, mai taua wā ki tēnei wā, i whakatūria hia, e rātau e tētahi kaupapa e kia nei ko ngā miro, ana he wāhi tiaki i ngai Māori. I roto i tēnei ao te hauora. Nō reira, mena ki te hiahia koe te haramai, ki te tiro i tō tinana, ane ngā miro, hei mahi e rā mahi. He koha noho. Rawe. Papa engari, ki taku nei mōhio ka whakawhiti atu mātou ki te tahi kaupapa ko Oropaki. Oropaki. Jeez. Kare rātou e whakamōhio mai i te... Nā, ka ngare pai. Oropaki. Engari, taku mōhio ka whakawhiti atu mātou ki te mātaki i te tahi mea o Oropaki. Tika tērā, ka pai. Ka pai. You know who I'm rocking with. Te reo irirangi o Tainui. Nō reira e te iwi e whakarongo mai nā koutou ki te reo irirangi o Tainui. Kia ora, bro. Hey, here's a pānui for you to read out. Okay, I'll do it after the break, okay? Thanks. Ka pai. Okay, I have to sort this out. Okay. Thank God for that. Oh yeah, you must be part of his birthday. Right now. Radio Tainui. Keep it lit. Slaying it with the solid sound. Right now. Check it out. Morena Radio Tainui, Raiha speaking. You can hear a keke on air? Oh, okay, it's gone. Thanks for your call. Tēnā koe. I've come to save the day. Ta-da! Oh, what the heck is that for? It's part of his birthday, isn't it? No. You said you needed to fix his keke? I said we needed to fix his keke. No, you didn't. You said keke. Look, I cannot be bothered with macrons because He rukahu, engari, anei te ropu. Ai, anei te ropu e hoa mau kātahi no kai ki mai ki te ata mira ko Forest View High School tēnei no Tokoroa. Ko nei ka timata wa rātou mahi.
tēnei tukawa. Hei, hei. Hei. Ha! Hei. Good.
ki te aki! Titira, pā, toki, wahanu ka wai! Wahanu ka wai! Tira wā, mahi nārani, ana ki tahi putatu, ana, ana, ana! Ana, ana, ana! Aki, 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 Mehete te waka! Mehete te waka! Tēnei te Māori, ka puki a kē ki te rangi atu nei. He rangi atua, he rangi tīpua, he rangi tāwhito. Kia whiti, ko te māramatanga, whai a kia tata, pūrati a kia mai. Hei mea hui e, hāki e. O, ko te mihi tua tei, i te atua nāna nei ngā mea ka toihanga. Kia kingi tua e tea, e kauea, tonu tianga mai, i waiho, e tana whaia, te āriki te pauru, te ātairangi kau, koia. Whenua pai Māori ki te whaere kāhui ariki. Te hunga kua whakāhua tia ki ngā pātu, tuarunga, hurinua te motu. Muia te muinga roa, e mui. Tātou e take i tonu nei te mata o te whenua, tēnā tātou. E mihi ana ki te reo Māori me te tāhuhu. E mihi ana ki te reo Māori, tōna whaere korero, tēnā tātou, tēnā ra tātou katoa.
hine raumati, ka puta ko tāne rore, te okiokinga o te Kapa Haka, te reo irirangi o Tainui. Etu Whānau, the movement of positive change against violence. It's time to take responsibility and action in our communities. Go to etufano.org or like us on Facebook and be a part of the movement for tomorrow. Etu Whānau, te manakaha o te whānau. Ai, miharo lātu. Tēnā koutou, Forest View High School, te piringa tahi. Te ingoa tērā kao ngā ropu, tēnā koutou. Ai, a tāhua te kite a rātou mahi ana ne mo mahi. Te mātiki a koutou e tukuna ana i te katoa, e waihoa ana i te koutou, ihi wana, i runga i te atāmira me te rawe. Rawe hoki. Ka mutu ko tokoroa anō hoki te tehi hāpuri whakanui ai ngā mahi o ngā mautere anō hoki, te nui hoki o ngā tangata no ngā mautere noho ana ki reira. Ki tokoroa, no reira kei ngā iwi o te mautere, o ngā mautere puta noa i te moana nui a kiwa tēnei te mihi anō hoki kia koutou. Anei o whanaunga e mihi nei. Aroha mai hoki i te katinga tere o te mātaki atu ia oropaki. Engari ākua nei ka mātaki atu te otinga o te whakāturanga rānera. Hei, rawe, neti. Ngā kēkē. Te wahanga kātahe no ka mātaki, rawe. Rawe, tōna rawe nei. Hoko nā he links whānei. Ai, engari ākua nei ka pūrei, ka whakatairangatia te katoa o te hotakara o oropaki. Ai. Kaua wareware anō hoki taini tai oro, te tehi kaupapa ka whakamahia e tere urirangi o Tainui i ngā marama tata nei, ina ko koe te tehi tangata i hiahi ana ki te waiata, i runga i te pāo ka whakaata tēnā toro mai ki te reo urirangi o Tainui, ma rātou anō hoki i whakarite i a koe, ka whai wahi atu ki tērā kaupapa. Heoi, oropaki. Ai. Ākua nei, ka tū te rōpū whakamutunga o te rā. He rā poto mai hoti nei. Ai, he rā poto. Ko te whakanui i ngā mahi Kapa Haka te kaupapa te rangi nei. Hei a popo, ka tū ai ngā whakataitai. Ai, taku mohi o ākua nei ka whakawhiti atu mātai kia paura ki reira kōrero tahi ki aia. Ki te taha o i tahi o ngā ākonga no te kura ka tahi o ngā ka tū no Forest View High. Ai. Ngā kai tātaki o te kura katahi anō ka heke i te papa whakatū waiwai Forest View High. All right, introduce yourself. How are you? I'm good, thank you. Who are you and where are you from? My name is Chanel and I'm from Ngāti Awa in Tūhui. My name is Harlan and I'm from Tūwhareatoa, Maniapoto and Raakaumangamanga. Raakaumangamanga in the hapare. Kei te tū tēnei kōtiro ki kuna e wiri tonu ana ringa. How do you think your performance went today? It was all right. Did you enjoy yourself? Yeah. Do you think you fellas done it the best that you could? I think we could have done better. How about you, huh? Not really. We could have done better, to be honest, yeah. What areas do you think needed improving? The whole lot. I thought it was amazing. I thought you fellas, I rongo ai te ihi, I rongo ai te kaha, I rongo ai te wana. The singing, yeah. Ka rawe. Okay, if you've left everything on the stage, how are you guys feeling now? Good. Yeah. What about you? Good. Yep. Good. Yeah. Talk about some of the brackets and the items and all the songs you guys put on the stage today. What were some of the kaupapa or some of the topics in between your waiata? It was to do with where we come from and just peace. Yeah, I think. What about you, man? Yeah, same. Caught the piece, where they come from, Raukauwa in the whare. Do you guys have any shout-outs that you want to give out to back home in Tokoroa? Hey, I'd like to shout out to my family for always supporting me. Yeah. I want to shout out to my bro Manai Brass. Yeah, that's it. Yep. Kia ora. E mihi atu anei kia kōrua tai. Me ngā mahi Kapa Haka I waihoe kōrua ki runga I te papa whakatū waiwai. Ka tai ka rua ko tō koutou Kapa Haka I te rānei. Amazing to have you fellas here, and I hope you fellas felt it, because we definitely did. Any last words? Just thank you. Thank you. Yeah. Tēnā koutou kamutu te iwi o Raukauwa, kei roto I te whare, Forest View College. Kia hoki atu nei kia kōrua tahi e kahumako me pātara. Ai, kia ora kōrua no Tokoroa, koutou no te kura o Forest View. Heoi, kaore ai paku whakai ki tā rātou kōrero I ahua ua tā rātou tūkau. I a tā hua I rere hua I pia tā koutou tū.
Ai, miha rotu mātaki atu i a rau tira i a rātau runga i te atamira rā. A koe nei ka tū ko te kapa whakamutunga o te rā, ko Fairfield College, no Kirikiri roa. Te tahatai rāwhiti o Kirikiri roa. A koe nei kai kia atu rātau ki te atamira. Engari, kei te tiro au ki muri a hau, ai kei te oma haerenga tamariki, kei te whanga hoki rātau, kei ki te ropi whakamutunga o te rā. Ai, ko ahua tōtara wāhirua ngā tamariki, tēnā ko kei te hitahako New South Wales, kei te hitahako Queensland, e putu ana, kei raro. Ai, i te wā ka whakapiti te kāmera ki ngā kapa, koe nei noho ngā mahi o pātara he kōrero, he whawhiwhawhi ki te taha o ngā tamariki, ko te hea tau New South Wales, Queensland anei, kei te pakanga mai, Paura ko Queensland. Queensland. Whakakoringia tana microphone. Whiua ki te rāpihi e rā kōrero Queensland. Ko te kaupapa ke, ko te Kapa Haka. Kore, koe te wero kia koutou kai ako mane. I roto i ngā haka, i roto i ngā whakaeke o ngā tau kei mua i te aruaro, tēnā whakarite hia te tehi waiata, te tehi haka rānei e tautoko ana i te State of Origin. Ai, i pātai mai pātara ki au, ka tautoko koe i a wai, ko tāku, karai te paku mohe o ki tētahi o ngā kapa rā. No reira ko New South Wales nāne. Heoi anō. Whakawhiti tika whakahoki mai te kaupapa ki te kaupapa o te rānei, ana ko ngā whakataitai ārohe, mo ngā kura tuarua o Tainui Waka, te ngā whakataitai Kapa Haka. Hei a popo ka timata ngā mahi whakataitai, na te mea ko te rānei he rā whakangahau. Ai, hei a popo ka timata ko ngā whakataitai. Kua tū koe ki te tai whakataitai awa rohe, mo ngā kura tuarua. Ai, he ahua rereke i te wā iau i te kura, engari ai. I reira au, e whakataitai ana i a mātou i te kura. E hari te mea he whakataitai āmutu i taua wāra. Ko te manuare ki tā mātou whakataitai e rā wā. Ko ngā tino kura i a mātou e tupu ana, ko rua atoki. Kaore he kapa i tuatu i a rātau. O atu, ono rotorua anō hoki Western Heights. Turakina Boys and Girls, ko rātou. Ngā tino kura i a mātou e tupu ana. Engari, ai roto i ngā tau, i eke mātou i ngā taumata, ana katahi ka whakaihu waka. Engari, nā te kaha o te haratau, nā te kaha o te whakapono o mātou mātua, mātou kaiako i pēra. Hare i te mea, he tino mātou ki nei o ngā mahi, engari, he nui ngā kaitau toko nā tērā, i rere ai te manu o ngā mahi. Kārawe, pai te mātaki atu, i a tau ka whanake ake ngā mahi Kapa Haka o ngā taiohi nei. Me te ahu nei, i a tau, ka pakeke ake te hanga o ngā Kapa Haka kura tuarua. Ai, rawe te mātaki atu. Hei a pōpō ka timata ko ngā mahi whakataitai, ko ngā kapa, ko ngā kapa ka tū hei a pōpō, ka whakarāringi te au ne. Ko te kura o roto tuna no Kirikiri roa. Ko ngā tai a te Wharekura no Kirikiri roa no hoki. Ko Taiwānanga, ka tahi ka kai paramanawa. Ko Waikato, he ka maupānu i te kupura. Aroha mai. Diocesan. Ai. Diocesan? He pākaka toa. Diocesan. Kia ora. Kāre tēnei te tino pakari i te reo Pākehā, engari pai noho. Whai muri a rātou ko te rōpu Kapa Haka o te Wairere. Ko te Wharekura o Raakaumangamanga, ko te Mauri a Whiritoi. Ka tahi ko te Wātina. Ka tahi ko te wāhanga whakamutunga o te rā, ko tuatahi mai, ko te huinga o ngā waka o ngā rua wāhia. Ko te Wharekura o te kaukau roa Pātitere, ko te Wharekura o te Rauaroha, ko te Kotahi a Maniapoto, o ngā poinga te Maniapoto, te Wharekura o Manaia. Wera te otinga o te rā. A tāhua rawātu. Me te mihi anō hoki ki ngā reo irirangi ko tūhono mai tēnei ki o ngā rangi tūpoko o te ika, Maniapoto, raukawa te hiku o te ika, tautoko, me ngā pūtea tautoko a te māngai pāho. Toi te te reo. Kari tino pai. Ne pai aki te rātu. Pai. Ina pai. Ka pai. No reira, kai te kita mai koutou, he live stream i tēnei wā. Mena ke te mātaki koe. Mātaki koe, live stream. Hei a popo ka pēnei anō. Reira, kaue ware kia hono mai, hei a popo te mātaki i ngā kapa. Ka mutu whakamohi hausu ki te whānau, ne? Kaore kore he whānau ka hita reira, kaore whakamohio. Kei te pēnei mātou i te rangi nei. No reira, whakamohi hausu ki a rātou ki te hono mai ki tēnei papāhotanga tātou. Share atu i te link e hoa mā. Nau mai harma. Hewa, iau te tiro haere ana, ngā mino intact, ara he maha ngā kākahu,
Kei konei hokona atu ki te iwi. Ko e te hionga ka akahu, ka hokona i te rangi nei ki taku mōhio he mea kohi moni. Mo e te hionga kaupapa o te kura. Ka mutu hei whakanui anō hoki i te Women's Refuge ki taku mōhio. E te hionga ka akahu. Neno, re mena e aroha nui ana koe ki te rao ngā kaupapa. Haere mai, tako hatu he pūtea. Hei tautoko i nei o ngā kaupapa. Ka pai, nā reira, pirangi ki au te kōrero mō te raupapa o te tahi Kapa Haka bracket. Me ki ne, tuatahi, ka timata ki te waiata tira, ētahi tangata. Ētahi ka timata i te waiata tira, ka whai atu ko te whakaeke. Whai muri ko te waiata tangi, ko te mōpea rānei. Hea whai muri tira? Well, kei a te rōpū te tikanga, e te hiwa he waiata ringa, e te hiwa he poi rānei. Anō re auara, ka tahi ko te haka ko te whakawātea. Ka pai, nā engari, ka oti, ka pai, koera te otinga o te tahi Kapa Haka bracket, engari, ka whakawhiti atu ki te atamira, kei te whakaeke mai ko te rōpū tuarua whakamutunga mai o te rā. Ko wai tērā, ko... heka, koe nei te rōpū whakamutunga o te rā. Whakamutunga, ai. Ko Fairview College tēnei. Nō reira, ki mataki mai te iwi, konei ka eke mai ki te atamira. He mihi atu ki ngā MC rā. E mahi ana i Waraima mahi. Ai, tika, ko Zion tērā, i iwi maua i a Zion me... Kehi tā huare, te hionga kai o ko te kura. Nā koe te hionga kaupapa o te kura i tēnei tau. Ki te whakatupu i ngā rangatira o a popo, ka whai wāhi atu ki nei momo mai. Heoi, ka hoki atu ki ngā mahi. Ai, ko te whakaeke mai ko te kaitātaki tāne. Mana tōna kapa e arahi ki te atamira anei.
tēnei te waiata o te poi. Karasu! Wainanga, ki ngā poi.
Atamanui tēnā, ia hine raumati, ka puta ko tāne rore, te okiokinga o te Kapa Haka, te reo irirangi o Tainui. Etu Whānau, the movement of positive change against violence. It's time to take responsibility and action in our communities. Go to etufano.org or like us on Facebook and be a part of the movement for tomorrow. Etu Whānau, te mana kaha o te whānau. Ka pai! Te tere hoki o tera! Ai, te tere roa atu o tera heka te ahone kata e noa ka tāmai, koere pēnā taku wairua i tēnei wā. Kare te pirangi kia pēra te tere o te o tī, unga mahi. I tī hai aku tarai. Oh, ne! Oh, so nera he paki waitarai hoa, ma te tūru i te noho au e whea tahi haora i muri, i mau te tahi ngira paku ki te tūru, ko ta pātara, taku tuahine, anei mau taku tūru, anei mau tēnei māku tau, i nānei kua ki o tara me. Engari ko whakareo ki tara i nānei. Ka pai, Engari, ko tētai ahuatanga Kāore i pakaru i te rangi nei ko ngā mahi o ngā tamariki. Rā wera wātu ngā mahi o ngā rangatahi i tēnei rā. Ko ngā kura katoa i tū, nui rā wātu te aroha me ngā mihi ki rere ana ki a koutou, me te maia o koutou tū, me te rawe hoki o ngā mahi. Kore e whakahihi anō o koutou mātua, o koutou kaumātua anō hoki i ngā mahi o tia koutou i te rangi nei. Me te mohio anō hoki, he rā anō a popo. Ka pai. E nōreira taku mohio ka whakawhitia atu mātou kia paora i nānei, kai aia ngā kaitātaki o te ropu katahi no ka oti, nōreira whiua te rāka kia koe, paora. Korua ko pātara, ai kei taku taha i tēnei wā, ko ngā kai haka, ngā kai tātaki o te Kapa Haka katahi anō ka heke, Fairfield College, tēnā koe, kei whakamārama mai koe, no whea koe? Ko Jamie Rangitawa tāku ingoa no Takiwira hau, kia ora. Kia ora ko te huia te pau, Juice Pompi tōku ingoa, ko ati wairere. Karawe. Ai, ki te au, e tori noi ho ngā tāne i ringi te papa whakatū waiwai. Tell us, how do you feel like all the brothers went today? Well, there's three of us. I reckon we did pretty good. Knowing the number we had there. Oh, you fellas were amazing. How ki o whakaro tuene, e pēhea te wairua te tū. How do you think your performance went today? I think our performance was pretty good considering we're from a mainstream kura and coming out here to kura that we know are quite up there, but no, pai ana. Ka pai. Ki o whakaro i eke panuku, i eke tangaro, do you think you fellas done a good job today? Yeah, I reckon we did a pretty good job there. Pēhea ana te wairua, how's the spirit and how's the vibe with the Kapa Haka right now? Oh, it's pretty good. The crowd was mean, helped us boost our morale. But yeah. How ki o whakaro, pēhea te wairua, how do you feel the vibe is? I was feeling me te wei throughout the whole performance. Pai ana. And how is the kapa doing right? Your fellas Kapa Haka doing now that you fellas have come off stage? I waihua ngā mea ki runga I te papa whakatū waiwai. How are you fellas feeling right now? I feel a little bit tired. I want to go have a big kai and yeah. Tai, I'm hungry too. What about you? I reckon everyone's pretty relieved that it's all over. Yeah, get to go home and have a good rest. E mihi ana kia kōrua tai kāmutu te kura tuarua o Kukutaru here. Fairfield College. I grew up in Fairfield. I just want to give a big shout out to everyone back home, Fairfield. Yeah, and the whare. Any shout outs you want to give out? Just to our kaya call, our kaya whina that helped us. Whia rā noho marae. Yeah, kia ora. What about you, man? Got any last minute shout outs or mihis you want to give? Yeah, just to all the family that helped us, the teachers, yeah, our kura, yeah. E mihi ana kia kōrua tai kāmutu ta kōrua kura, Fairfield in the whare. Kia hoki atu nei kia kōrua tai kahumako ko kōrua ko pātara. Tēnā koe Paora, kāmutu e tika ana me mihia ngā tamariki rā I te mea I rongo I te whango o te reo. Ai, maumahara pai au ki aua rā, ka whango katoa te reo, e koera te tohu o te mahi mai, te mahi kaha ki ngā haratau. Tairau pai hene te, rawe. Neke atu. He oa I tēnei wā e tika ana kia tautoko I ngā mihi ki ara, ia koutou, I tā koha mai he pūtea, he paku āwhina rānei kia tuki pai ai tēnei o ngā kaupapa rā, ko Waikato Tainui tēnā. Te puni kōkiri, Tainui Waka Cultural Trust Waikato, te pura o Waikato, Wintec anō hoki ki te hia koe ki te toro atu ki te rā momo kura, Wintec te te kura pai, Ngāti Haua Iwi Trust, tēnā ro atu koutou Ngāti Haua, te whare wānanga
o Waikato Ministry of Education te tāhuhua te mātauranga te rewirirangi o Tainui. Ka mutu, te kura o Raakaumangamanga. Ka pai. Kārawe, ka mihi nuinga mihi ka ai rira atu ana kia koutou. Tautoko i te kaupapa nei. Engari, hoa, whiringa te kōra pāna ki te kaupapa rā. Oropaki! Oropaki? Rawero atu. Rawero atu te tēnei paku kaupapa. wahanga i mātakina e tātou I muri nā. Pai! Nā, ko te tikanga o Oropaki, ko te whakamohia te koutou, me pewha te kikōrero, me whakahua tika e koe ngā kupu Māori. Ki te he i a koe te whakahua, kaore kore he tikanga no tātou kōrero, ne? Nō reira, pēnei I te keke, cake, te keke, anei, me te keke! E rere kē te katoa e rā kupu. Nō reira, me ka tika te whakahua I ngā kupu koia te kaupapa Oropaki. Te ahuere kua rite, kua rite. Tahure atu tātou I nāne ki te nei o ngā hotaka. Right now, you're rocking out. You know who I'm rocking with. Te reo irirangi o Tainui. Nō reira e te iwi e whakarongo mai nā koutou ki te reo irirangi o Tainui. Kia ora, bro. Hey, here's a pānui for you to read out. Okay, I'll do it after the break, okay? Thanks. Ka pai. Okay, I have to sort this out. Okay. Thank God for that. Oh yeah, it must be part of his birthday. Right now. Radio Tainui. Keep it lit. Slaying it with the solid sound. Right now. Check it out. Morena Radio Tainui, Raiha speaking. You can hear a keke on air? Oh, okay, it's gone. Thanks for your call. Tēnā koe. I've come to save the day. Ta-da! What the heck is that for? It's part of his birthday, isn't it? No. You said you needed to fix his keke? I said we needed to fix his keke. No, you didn't. You said keke. Look, I cannot be bothered with macrons because they're like overrated and academic and brainy. Well, girl, you need to be bothered because now we have a keke when really we needed to fix part of his keke. Oh yeah, and then apparently someone rang up and said they heard a keke on air. So what's happening here, ladies? Oh, happy birthday! Happy birthday! Oh, hey, thank you, ladies, but it's not my birthday. Oh, no, I just thought I'd bring in some morning tea. Oh, hey, Kapa Haka. Hey, someone rang and said that they heard a keke on air. Do you know what that's about? Oh, aroha, yes, I did a bit of a keke, did a bit of a patero on it. You know, dropping it like it's hot. Ko te paenga o tērā hōtaka kua whakamohia mai e te iwi ki au nāi nei. Rexona me te links. Pai. Anei. Kia ora rawa, tuki a koe hua. Nō reira, ai ki koutou hua ma koe rā Oropaki, ki te koutou I te mata rawero atu o tēnei nā o pātara ki runga I te kiriata rā. Kaua mena kānua ne, yes. Ai, e kōrero ana e pāna ki ngā kupu Māori, e whakamahia, te whakamahi tika I ngā kupu Māori. Tika. Ai, nō reira, hei a popo e hoa ma, hei a popo he rā anō. Nō reira, ka timata ko ngā whakataitai, hei a popo. Ai, ko ai tērā. Ko ai tērā e hoa. Hei a popo ka timata te rā, hei te haura mai te iwa.
He koha noho te utu kia kuhu mai ki te whakataitai nei. Ka pai. Hara i te mea he utu nui, he gold coin noiho. Ka tahi ka timatanga mahi hei te haura mai te iwa. Ko te kura o roto tuna. Ka pai. Ai, ko roto tuna, kirikiri roa, ka tahi ko ngā tai a te Wharekura, Taiwananga, Waikato, Hātua kupu anō? Aoteara kupu. Diocesan. Aroha mai Waikato Diocesan. Te ropu Kapa Haka o te wairere, te Wharekura o Raakaumangamanga, te Mauria Piritoi. Ai, ka rawe, whai muri i te tina, ko te huinga o ngā waka, ko te Wharekura o te kaukau roa o Pātetere, ko te Wharekura o te ko te Wharekura o te Rauaroha, ko te kotahi amania poto, me te Wharekura o Manaia. Nō reira, nau mai ki tēnei papahotanga o tātou a popo, kia kite ai, kia whakarongo anō ai, ki ene o ngā kapa. Ka mutu ki te kite anō hoki a Tai Oro, Tainui, a Oropaki, a Wekeneru. Enei kaupapa katoa, ka kitea, ka rangona a popo, no re kaua haere tapiti. Engari mua i tā mātou wehenga i tēnei kaupapa, ka tahure atu tātou ki a Paori ia, e nemi ana whakaaro, whakamutunga mo ngā mahi o Tītarangi nei. Tēnā kōrua ai, rawe katoa ngā āhuatanga i tua atu i te papapaka tū waiwai i tēnei o ngā rā. Ka mutu te kite atu i te taha ngāhau o ngā mahi Kapa Haka. Ahakoa he ngāhau, kite au i te mana, i te ihi, i te wehi, i wainganui i ngā rangatai i kōrero i tū ki tēnei tā, i kōrero tai ki au i te rānei. Nā reira, miharo katoa te kite te rongo i te aroha ki tēnei mea te Kapa Haka i wainganui i tēnei reanga rangatai i tēnei rā. Nā reira, kei te hikaka, kei te harikoa, ahau ki ngā mahi kahariaki a popo kāmutu ngā Kapa Haka pakari nei, me te mea hoki te taha whakataitai. I te rānei rongo au i te hari i te koa me te ngāhau, engari a popo me ki he kaupapa anō te hariaki. Nā reira, kei te harikoa, kei te hikaka ki tēnā o ngā tūmomo āhuatanga. E mihi atu nei kia kōrua tahi anō me ngā kaupapa kōrero, e kōrero te ana, e kōrua i te rānei harikoa rawa. Tēnā rawa te koe Paora ai tika tau, he rā noa popo, he kaupapa anō, he wairua anō a popo. Nā te mea ai, ka tīmata ko ngā whakataitai. Toko whā ngā kapa, ngā ropu, ka tae atu ki te whakataitai a motu, hei tērā tau ki tā maki makaurau. Ai, nō reira, kia kaha, koutou ngā ropu whakataitai, kia riro i a koutou te hio aua tūrangara. Nō reira, e te iwi, koia tā mātou, i te rangi nei, hei a popo hoki mai ai, ngā mihi kia koutou katoa, kamatu koutou ngā reo i te rangi i tūhono mai, i te rangi nei tūpoko te ika, tēnā rawa atu koutou, mani a poto raukaua, te hiku o te ika, me tautoko, ngā tino mihi kia koutou. He mihi nui kia koutou, kua hono mai ki tō tātou live stream, hei a popo, ka pēnei anō, reira kawe wareware kia hono mai, horahia hoki tēnei tuapapa ki o koutou Facebook pages nea, share. Tika. Kia kite ngā whānau no ahitereire ahi ka aua, engari ai. Kia kaha te hora i tēnei whārangi. No reira, he mihi nui kia koutou, he mihi nui moku, pairo atu te tautoko i te kaupapa nei, koina toku wā tuatahi ki te tahi Tainui Regionals meki. No reira, he rawe te pura, rawe ngā mahi, hikaka mua popo. Ko whai kainga koe ki tēnei tūru e hoa. Ngā mihi. Nō reira ngā mihi kia koutou katoa, hei a popo hoki mai ai, ko tōinei te reo irirenga o Tainui, pāhola atu nei kia koutou katoa, ma te atu e tiaki e manaaki ngā wā katoa, ride hau, pai mā ride. Ia iki ngā kupu kōrero, ka muia tamanui te rā ia hine raumati, ka putaki waho ko tāne rore. E aha te koha mai a tāne rore ki te ao Māori, o te whāioi o te tinana, o te pūkana o te karu, o te whētero o te are. Ko te Kapa Haka ai. Ka moi a tamanui tērā i a hine raumati, ka puta ko tāne rore, te okiokinga o te Kapa Haka, te reo irirangi o Tainui. Etu Whānau, the movement of positive change against violence. It's time to take responsibility and action in our communities. Go to etufano.org or like us on Facebook and be a part of the movement for tomorrow. Etu Whānau, te mana kaha o te whānau.